Akiaria handu-ini ha kamiti ya mihango ya bunge ya Senate, Seneta Kangáta augite itua ria kamiti iyo ti ria muthia ni amu no nginya rigatemanio bunge-ini muthenya wa keri kiumia tuthiite niguo mahimbirie kamiti ya maseneta 11 kana bunge yothe. Well, it is true a recommendation has been done by HBC today concerning on how the impeachment of Governor Waiguru should proceed on Tuesday, but that decision will be communicated on Monday once we have the order paper. Allow me not to do that communication. Aikorwo Senate etongoretio ni Speaker Rusaka ni mougire Kiambu andu mathie kibaro kigima muthenya baragizi Nyeri no gukwathire ngoria atiriri kai Kirinyaga ni undu uriku bo ucio uratumate gutuika atene kamiti andu marathuriro. Augite ona maritwa ma maseneta 11 aria mendekithitio kamiti-ini iyo ni maneane ona gutuika augite megukorwo mari thiri ya kamiti iyo ya mihango ya bunge kinyagia mwambiriro wa kiumia. And how will that communication be done? There will be what we call an order paper. So therefore I will not disclose. Riri ni igutha kuri atongoria angi a kaunti ya Kirinyaga hamwe nao ma MCA aria marendaga kamiti iyo ya mihango yendekithie Waiguru agacirithio ni bunge yothe. Nikio kiratuma tuge no twende ugathikiririo either plenary kana ugathikiririo ni Senate iri yothe na nigetha tutikana coka ningi kugaga andu aria matumirwo andu makwegemea mwena umwe. Ithuĩ twetereire ati mbunge yothe ya Senate ikare thi yariririe motion wa Waiguru. Tutiretigera committee ona ngethurwo no kiria turenda ni gutige gukorwo na kindu gitagwo selective justice. Selective justice ati uyu arorwo onwo uria atwaranaga na thirikari agatuirwo ndumuna, uyu arorwo uria atwaranaga na thirikari agatuirwo ndumuna. Kangáta akiuga atongoria acio a Kirinyaga magiraikirie ihoya riu kuri Senate no ti kuri Speaker kana kamiti iyo ya mihango. If I were them, I would have taken that petition to the plenary instead of bringing that petition to House Business Committee. And therefore for me, this recommendation being not binding as such, the best case scenario is for anyone who wants to lobby, whichever position you want to lobby, wait on Tuesday. Ningi Kangáta ni areganite na uhoro ati niwe uratongoria mihango ya kuhonokia gavana Waiguru kuma giturenge-ini gia Senate ta uria atongoria amwe a kaunti ya Kirinyaga makoretwo makiuga. Ni tukwenda gukuria Kangáta na gitio mathina aria andu ma Kirinyaga maragerera no ukorwo ta moe ni tuwe unimba itu ni no ukorwo no wiguaga mbu no ukorwo unimba muru muno gutuika ati ona ndungigwa mbu itu ona ndungitwitika ona ndungigwa mukayo witu mbimbi etegende gukorwo ni gitumi gukorwo gigituma kiboto kia andu ma Kirinyaga kiagararo. I want to tell the nation that the chief whip does not make such kind of a decision. Atongoria amwe a kamiti iyo ya mihango ya Senate ona gukiri uguo maugite ati o marenda Ciira wa Waiguru ugatafanio ta uria wari gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu gutemanio mbere ya bunge yothe ya Senate. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina.